Lo na lofa ile melo yaila na fanau ile nei tae au mai tawina ia o toe manu malo le anga le leima le tau singa o le tua ile malei fua mai le tatu nu lotu ai mesi ai fo i Samoa wa poto ma le mamalu o lo fa fonga mai lunga u peng te failangi ia vatu ai le lima o le fata lofa. Greetings again as we draw near, closing in on the most joyful day of the year. Yeah, lewa tātou whaitapua ingai I le tua. God is good. And all the time. Ele leile tua. I te miuma. Alo whaivaia le whiwhawha ingo le alofa malanga le leo le tua. Let's go share and extend God's love to all. Tell them that God loves you. Yeah, and so do I. God is good. And all the time. And the leile tua. I te miuma. God is awesome. Let's tell everybody. O mai se tātou tāpuai. Let us worship our God. For mai le salam. Mai ia vivi atu I le li'i, le lalolangi. O ta nimo ma melo loto uma. O le afi ma le watoa. O le kiona ma le ausa. O lo o whaia lana fionga. O le tupu o le lalolangi. Manuu atua o malava. O ali'i ma wha masino uma o le lalolangi. Praise the Lord from the earth, kings of the earth and all nations, you princesses and all rulers on earth.
Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the earth and the heavens. Let us all pray. As we await the greatest day of your creation, the Lord of Lords, the Prince of Peace, and the true King that is worth bowing down to, we praise you through worship and adore your presence within our midst. May this be a sweet sound clinging to your praises as we come before you in our faithful hearts. Jesus, our Lord, we pray. Mato pati alanga I lo tu noa ma lo fai mesili. Ne liu tino tangata e ala ia Yesu le faola. Tupo le file mu. A o le alii o le whaavavau. Saunia whaaleanganga I mātou mo le neita poinga. Ia ta pena whaatasi malawanganga pa ia le ola tāpua ia o tangata. Ia tu maule viinga I laua fio le tua to taspa iai. Ai tō lau aiso mātou manuia I lo mālo e whaavavau. Yesu ke riso wa mātou tatalo atuai. Amene ma amene. Se funu maleiva. Se funu maleiva le viinga I le tua. O saunia le tātou au fai pese.
Mua le som pe telenga to almos. Awa mapuele taiao i le alofo le tua. Le lai lona no fuanga ma le ososoa. Le ua manino le fungai le ele. Sa mapu mato fafa le pong sao sola. Silingia le taiao besia. Au le tuamno na alofa le ua aulia. Suafa man malo Yesu Keriso. Tuele lima fata alofa. Ia le kalesia. Sua sunga le toina. Ya mese le tinara ngā luenga. Ia lau whai ngā luenga. Fionga le te fono man lau lau a fono. Mese lo lo le kalesia yon ta mama tina matua. Lalo i lalo vaoa le kalesia i whanau. Ma lo le tai amunuia. Ma lo le soifua. O le mol mauli nei tai au. Ma walunga le anga le leo le tua. Ia le kalesia. Ane le whafonga o Samoa. Ia lo manuia le nulotu. Nangi maina o tātou matua ngā luenga. E mesel pa ia lau whai ngā luenga. Lo le kalesia. O i lava na pisil whamai le nei vai tau malulu. Ia, e le utu la foina le tua e lan tau singa pa ia le tātou nu. Ta mama tina matua o whengai matala vai. Ia nisi foi o le tātou nu sa malanga. Ia leo tātou whiloa i fifia le nei tai au. Ia ilanga leo le tua. Ia tātou tina matua e flora. Ia manisi o le au sino le kalesia. O tātou lia pēr tātou tina matua le whionga le tiakono. Ia tai aopo. Ia Ripley, i whalmai. Ia foi ia tātou tina. Ia e uia lo a whea pēr mai le tino. Ia leo tu la foina le tua. Ia na au. Ia wā tātou tina o whātou toluia. Ia mauta sulfainga. O le mauna nei tai au. Ia le upfolfola. Sunia nana wauna whamomoe. Anga lei foi le whalonga le tātou nu. Manuia whaftai. Whaftai le ngā luenga. I lo fionga le tia kono te tai o le tātou nu. Ali tai au ma le wholasanga. Ua mātu whalongolongo I lona manino. That's God in its totality. Le tua lofa. Le tua le tau mamau. Le tua folau ma tau tai malana whanau. O le ata manino le wa uwa ai ai le nei tai au. So I fua manuia le tina matua. Ia lise whaftai le wa toi ta liu mai. A siasi mai alo ma whanau wa ane au I le sunga le chaplain. Ia e whaftai o awa noa le au maua. O le wa toi le liu mai tātou whaita po inga whatasi. Ua mawalunga fo I le tai au. O no le wa a fio mai le mamalu le lau mua. Me alo a fio ai masuai le sunga le prestene tai tai ma le ainga whaiaonga. O le pa ia lava le I le mamalu le komiti o te mao le ka le sia ma le loa le e whaka asa. Le wa mai tau atu lo o sumai le sunga I le wao. Ia Zach tau oa. Mita mitanga I o le loto ma le anganga. O alo ma whanau a le tua. O lo whawhai lele ina le tutonu le ai ma le lau mua le ka le sia. Ia e le ua maua le avanoa tātou whtapa I ai ma wheiroai. E langona whoilo wanganga whaftai le tua. A wala na tau singa I se ma whanau I le ngaluenga. O lo o alo ina le ea le tu maina le mai ai le ngaluenga. Le wa tu ua mai alo ma whanau le kalesia. Sa le AJ misi olo. Sa o vai fo ya Wesley Lisia fiafi no fa longo le nga I mai Cyrus. Yeah, now we have another AJ there for Mongo. O le wa fo I mai. See, these are God's blessings. This is God. E a mai le tu le fa mo fa tupula ia I le tatu fia. Au le fia. Fo mai al fa salamu. O wane e mato. Ai avatu pe I la wa fio le viinga. Join me in prayer. Matuai longa lava le tua o au le nei tai au.
Ua mafola o lofi lima le ali ie le soifua ma le ola o le Etena Fou. Ua mātou patipatia le tua le ali ie, le maftanga ma le feilo inga ua mātou maua I luma o nu. Sa mātou taape I masina maaso e tele, ai lewa e toe whaia me sili lo mātou ola a o la lātou soifua, o lewa mātou ofo a iai le tua I lau fale tatalu. Malo pule, whaaftai le whaafoe lo mātou soifua ma leola, au le tau au ina le li ie le nei sāwalinga le whaingofie, o lewa tatala tuai, o whaita toa o nganga loto ma le mawhauwhau le li ie, e mamoli atu aila mātou taulanga o le viinga, le whaamanu ma le whaanetanga ia I laua fio pea se I o I le whaavavau. Le moli maula mātou ta māti a kono taitai. O lo manuia le nu. Eo I lava na whaato o tolia se tasio a mātou tina. A le moli mauola I le nei tae au le li ie. O lo o pea le soifua whaamalolo ina o laua fio. I lunga o mātou tangata. Whaaftai le soifua o le aulusina. A wau I lato e ta tai ai le va ai le ngata o le ngā luenga au te tonu a inga mawhale. Mātou longona le anganga o le whaamalo ma le whaaftai. A wata la vai o le vai aso o mawai. E le o whaingo fie le tua sa ilinga o le ola maloloina. A wawo o ia o mātou tino mo le lato soifua I ngase tele. Alo tu malele mai pea le tua o wa fionga ma lau fetalainga le soifua ma lo mātou malosi. Fatutua. Ia mātou tatonu. E whapenana mātou mawaile ola maloloina. Mātou vi ia la ua fio le tua. E le whaingo fie le mātou no vala. A o atia ele soifua ma le ola o mātou whanau. Ai mātou tu tatalo I la ua fio le pō ma le au. Mana tua I lato I talonga. Ma le whaamoe iai se mālama I le ia mātou toe whei roa iai. O lea lale li ia waudu fale mai le to tele o alo ma whanau. Sa mātou whaasoi sa I lau fio le tele o asu. Lau puipuinga, lau tausinga. Ia I me se ai fo I le tua le fatu o te tō. Mātua a inga au lotu no ma fioanga. Ia lātou whaua wina. Ngona le anganga whaangetia wawa, malolo mai le laumua. Whaaftai le anganga le finau. Whaaftai le anganga ofo. Ia vea ma polonga o le tala le lei. Ia vea ma ave feau. O le tala whaola ia Yesu Keriso. Whaaftai le tua I lo whaafonga ina peo a mātou talutalonga. O lo ngā solo manuia le ekalesia. O le o tau mai si ui o le tausanga. Ngā luenga, tausanga wha le ngā luenga. Le taitainga sa malu ia I mātou ia te oe. Ai leana e whao ngā ina le tua. Ta mātai te ifono, ma le laulau. Ta māti a kono taitai ma le ofisa. Le presidente ma le ofisa o le maftanga tina. Le au fai pese ala ilana au taitai pese ma le laulau. Le presidente o le au talavou ma le laulau. Ia ta inane fo le taitai o le aunga sa ma le ofisa. Na whao ngā ina la mātou vai. I taitai ia le sa. E o I lava na luka le ie le tele o temi maso. Ai le awa. Toa malie le ie le folaunga. I si ui o le ngā luenga. Mātou vivi ma wha manuae I lau fio. Toe au se anga le ie o na mātou waulia manuia le aso na ea fio mai ai. Au le taualunga fo I leo le anganga o le whaaftai. We, manatu ifu. Se I toe whai se wha le lenga. Ne ele liwai lea I lo alo pele o Yesu Keriso. Na liu tino tangata mo I mātou. Na whaapalonga mo I mātou. Na tau amo matongi ola mo I mātou. Le na pai lava I le sātaro. Na tuu I le tonu le tunga mau.
a o lau sili ese le tua na toi tu manu malo ai. O le whaafutai le lava, a ia tu mau ia te oe nei se io i le whaapavau. Whamangalo le tua le nei fonga, tu langa wa mātou fseta iai, o le lefa maoni o le tangata i lona vatu na nofo malawa fio, e o fo i le mātou vatu na nofo mātua whanau, o a mātou uso a tangata maainga. A whai wa le tala whea ngai i lau sila sila, o le tau tamali i lau whaafafonga, ia o ina i mātou i la mātou se, a ia whaamama ina i mātou i le alofo lau fio ala ia Yesu. Alofangia le tua, to e whaatu lai i la tolo whaatu otolia. Whale mai, ainga, whale, so se no fuanga. A fio mai lau whaamalo longa le li ie mo i mātou umba. Whaafoisia le soifua mo le mātou malosi. Ina ia mātou au ngā ai mo lau a fio le tua mo le ngā luenga. Anga le leila wa fio le nu, ma ona whale fia. O wana i ngalo lau wa fio. Wa ana le se no oe le tua mātou te le tau mai le nei vaenga o le tausanga. Wha vae me uma i lau wa fio. Mua muli muli lau wa fio. I fōwhanga uma i te tonu o mātou a inga mawhale. Mātou tatalo le li e mo mātou whanau lo malo lo mai. Anga le leima sanga whamanuia le lau mua au auna wao. Ma le nofo a tau wai. Se malama le toi tali watu i whanua. Ta po inga i la au auna pule ma la inga whia aunga ma le seminari. Ia i lo wanga le leima lau whamanuia. La taulo o a onga i le Kolisima University. Ta mai au ngā le tuwanga se i toi utu vai ai. Toi whaamanatu ai mātua ma i mātou. Ia le ala ina ia lātou manuia ma saunga le muai. Whamanuia i le nei lalo rangi. Ma ona whainga tā. Whao ngā ina mea tutupu ina ia toi a fuaisa mātou tai au. Ai a o ina i mātou le tua i le mātou se. Ngā lua mai pēlo fi le mūle le ie. Ina i ātangia le soifua ma le ola. Le ngata o o lo taitai ma whai ma whaururunga. O mālo kampani e o lawe a fio anga ma lau e kālesia. Ai ātangia fo i le tua fōlinga o lau fio. I lau whanau uma i le lalo rangi. Mātou te tatalo le le ie. I ailo wanga le le i alo ma whanau umanei. O whero i ailo lātou tai au. Ia whape nāna whai oi ma mātou whasino ala. Whamanuia le ie i lau au whai ngā luenga i whai whi au au. Ti a kono le mawhtanga tina. E o lava i alo ma whanau ma tūpulanga. Ia mātou vai mali maina pēlo whinangalo. Ina ia tau au ngā ina le soifua ma le mātou wola. O loo, ia i pēa le au po uli le tua. O loo, to oto pēa i whinangalo maloto le whaavavau. O loo mawhtanga motusia ma e pele o le malanga o le maliu ma le oti. E le se ua lau pule ma lau whinangalo. Ai mātou tatalo ma le anganga wha maulalo te ma, wha ofu i mātou i au wha maisenga. Mātou tatalo le li ie, a wale so ma le ngā luenga, sau noa me e whetalai launga oe, a o mātou whaalongo i lono manino. Tai au le li ie, ia o le a mātou le liwai, mā futa a inga, e o saafi finga o le kerisimasi, le whaamanatuina le tua le liu tino tangata o lau a fio. Ia malu pui puia i mātou ia mātou fuafanga umba. Sau se teime o le neiva yaso tala lua le mawhtanga toi taliu. A wātu lango fe au mga luenga mandil nofo a oina. Anga le leila ua fio le tua. Mātou ta ape lava o nuu poto poto. Ola mātou ta talo lea. Te le i o manao. Wa le mawhaita uina le tua. O lo whau masaloi fina ngalo maloto. Ta ma sila mai. Pule oe. Ai alo whangia le tua. A whai e tala whea ngai.
Maonga tusa malo finangalo. Le nawa matu mamoli atu e ale le matu tatalo le leoa. God, we come and ask for your blessings. Bless this congregation. Bless the community. And bless your children at large throughout the world. Use us. Let us be vessels of your kingdom, stewards of your gospel, and cross bearers of that cross. Let us be peacemakers, not only within our house, our homes, our churches, but throughout the world. Let us be that light, a reflection of you that is sorely needed in the world today. O le matu tatalo lea, e ala tuia Yesu Kiriso le ali I faola. Matu faaftai, ma faamalo atuai. Amen. Tolu sifuma leono le pese. Se lau tolu sifuma leono.
Tusfifilia mai le whengai ngatuai. Isaia lona mata au poe lua. A mata mai le tā whaitau mai le whai upu mamua. Se ia o atu le whai upu e fitu. Our Old Testament passage is found from the prophet of Isaiah, chapter 2, verses 1 to 7. We will read responsively from our Samoan Bible. Whaafonga mai ia whionga pa ia le tātu matua. O le mea na vaaia Isaia le atali o Amota ia Yuta ma Jerusalema. E o mai lava nuu e tele, ma lātou whapeane. O maia, tātou o ae i le maunga o le rii, o le fale o le tuo Iakopo, e a o mai foi o ia ia te tātou i ona ala, o na tātou sāwa vali ai lea i ona ala, a wā e alu watu le tūla fono i siona, o le a fionga foi a le alii a Jerusalema. Le aingo Iakopo e, o maia i nā tātou sāwa vali i le mālama lamo le rii. Whai pue fitu, wa tumu foi la lātou nui a rio mauro, e le masino foi o lātou aloa. Wa tumu foi la lātou nui solo whanua, e le masino lava o lātou kariota. Ioane. Ioane, rona mata upu momua, ai ole amata mai le tātou whaitau, mai le whai upu momua se o atu leiva. Tu sai ma le taialo le kalesia wao i lana tusi whaitau aso. Le olo iaili Ioane le mta upu momua. Whai upu momua se o atu leiva tātou toi whaitau e pēna masani ai. Sai le amatanga le upu. Sai le tua le upu. O le tua foi le upu. Na ia whaia me o malava. E le ai fo ise mea tasi na whaia, e lei whaia e ia. Ua papola mai fo ile malama lama i le pouliuli, ai le i manu malo i ai le pouliuli. Na sau o ia o le mori mau, ina ia mori mau i le malama lama. Ina ia whātua i ai o tangata umalava i a te ia. Whaitau pēr. Come, O house of Jacob, let us walk in the light of the Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him, all things were made. Without him, nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Then came a man who was sent from God. His name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to every man was coming into the world.
holy word of God. O fionga ma uputo lau lau le tua. O tātou whaalonga ma tau whaafongai. Le tua, teach us. Send upon us your spirit ina ia o ina I mātou. I winga o wa fionga pa ia e pēna mātou whaalonga ma whaita wina. Ia I lau a fio. Le vinga ma le whaamanu nei se yo I le whaamavau lava. Amene. Malole, malonos, tai foile. Folaumale, the watai le ngalwenga. We're just one more Sunday, Lord 2023. Yeah, so we should continue to marvel and sit in amazement. Le alofa le mavaio le tua. O lo taitaina I pea le to soifua. Ia mo le maola. Ai, se tau mawhai atu se sao. A wale ngā luenga I le nei tai au. O le launga le swafa te male alo ma le ngang pa ia. Amene. Tu sai foi ma le tai ala le tātu tu si whaita wasu. Lea wa wha ngā ina I le whai upu mua mai le tusi a Ioane. Rona mata upu mua. Wha pēlo na whaita wina. Wha mai sa I la matanga le upu. O le tua foi le upu. O ia foi le upu. Verse 1 is our text today in the Gospel of John, chapter 1. And it reads that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Manatu autu, saida matanga le up. In the beginning was the Word. Ali otoia whanauia lea onga. Can someone please explain to me? O avaeng o le mele o le SA. Kids, can somebody tell me what are the parts of an SA? Yeah, don't answer all at the same time. Don't leave me standing here looking stupid. What is the answer? Yeah, kusau olalme momua, longolua, the third. Oh mano, the tino le SA. Yelo na matanga, yelo fa amtalan mele na amata. Ayay for the application, the conclusion. Atato tu sia le mele o le SA. O le taui o le intro. Because we can't get them to the meat, to the conclusion, or even to the body without explaining what's at the top. O upu fato muanga. We would try to capture the eye and the mind of the reader when they are reading a written essay. So they won't just store it away to fight the watuna. If that's the case, when we have vital lala introduction, it's crucial. O le tula fono masani lava ia I tusinga. Ai fia moa ni tangata whaitau. Le e moa lava I le amatanga. I le whaato muanga o le intro le tusi. Awai le umai le fia whaitau tangata whaitau. A tātou wa ai le tātou matua. E tau whapena le longona lea au whaitauina me personally. O lo afo mai tu singa lea tu stala Ioane. Yes, that same John, the disciple, the beloved disciple of Jesus. Leo ngā ruenga lea. Le so o lo whaina. O lea lawa, whaamau. O lea lawa mai ma whaamau popo mai. O mea na wa ai ma whaalongo ai le lātou mafutanga. Ai mesi o le whaasoa ma o onga na maua mai a Yesu. Le na tufi tau whao ai lau whainga ruenga lau so. Au lātou mafuta mo le lātou matai. John opens his writing by stating with a very powerful introduction. He said, "For my sa ile amatanga le upu. For my sa ile tua fo ile upu. Ao le tua fo ile upu." In the beginning, he said that in the beginning was the Word. And that Word was with God. And the Word was God. Out of the four Gospels, this guy plays different. Amaya le tustala amataiole le ngafa le genealogy.
He starts his introduction by where Jesus was born in a line and a lineage. Liliwane ya mareko tala no mareko ile baptisonga Yesu, the baptism of Jesus. As for Luke, yeah, this is where we're at right now, the narrative. See, eto mua upo a Luca ia ile talo le whanau mai o Yesu. A eselan malai le ta alo Ioane. Totally different. For my Ioane, sa ile amatanga le upu. For my Ioane, sa ile tua le upu. For my Ioane, o le tua foi le upu. Tala no Ioane le persona le tua. As we all know, Yesu le persona lo na lua le tua. Le alo, le tala no Ioane. Trinity. Ma le alo male angang pa ia. For my sa ile amatanga. O le alava o toso mai lava I Ioane Yesu, ave o le amatanga. Ave le mea amata mai, mea ave o le tala o le fofuanga. For mai au le opu sa I le amatanga. Le opu sa iai whaatasi ma le tua I le amatanga. Mai o le opu na whai ai me uma. Mai na wheta lai o na whapele o na iai. Sopo ia uma I Ioane tala whaasolpito. He'd even go according to history. But he broke through history in tala. Say whailoa mai ele Yesu the second person in the Trinity of God. Le Yesu lea o leo liutino e atoa I le opo le tua. John takes us back all the way to the beginning of everything to show us that Jesus is God. His inclusiveness of the second person of our triune God, that through his spoken word unveiled life in creation. A whaila upu whawai, a whaila upu tomua ia Ioane, le ia anoa la upu ia. Anoa upu ia whato muanga a Ioane, e ta pena ila na tusi, because he captured my readings. O Ioane leo mutu afanga tonu ale I fia maina. It was brief, it was short, but it was straight to the point. O upu I whaamatala I Yesu. Le Yesu le nau tainga for my own Masio la feel mai. This is John in his explanation of the coming Messiah. O upu ma whamtalanga o winga I tō lauai le feel mai o Yesu le whahola. Let's dip real quick into the passage. For mai a sai le amatanga le upu. Le tatu matua le sai le amatanga le upu. We're talking about creation. Toso mai lava Ioane. Ioane of the New Testament. Ioane le teimi Yesu. Toso mai lava Ioane la natala. Ave ai o le amatanga o me uma. Le foafoaina o me uma. O le pua ina mai o le ola. Mai le mea le ise ola. Tala le foafoanga for mai a. Mai sa so ona numi. Sa so ona numi le lalolangi. Chaos. Mai ua ngau. Empty, void. Ai for mai wa ufitia uma le moana. I le yuli darkness. Ai ngā yoi ele angango le tua. God worked within that midst. For maya, ua feta laini. Mai le tua, I le upu. Ono mana mana mai lea. God spoke thy word on the mana mana mai lea. Feta lai mai le tua, le opua le tua leo lo tala no mai ai Ioane. I le fata muanga o lona tusi, fata muanga o lona tusi. O le opua le tua fo mai e. Ele iai le teimi lea, John didn't write about his time. Le opua le tua le amata I le teimi lea na iai Ioane. Ai fo mai o le opua le tala no ai Ioane. Ave I o le amatanga.
le fofuanga. The existence of the word was formulated in the time of darkness, chaos, nothingness. The lifeless world was revived and brought forth to life by the word. Upu. Our text states the word was in the beginning, and the word was with God, and the word was God. We're talking about the word. What is this word? What was the word that John was speaking about in his writing that was at the beginning? Let there be light. For Maya Isaiah, the Tato OT passage. Mila ingo Yakopoe. O Maya ina Tato Sava Valley Malama. O Mai se Tato Sava Valley Malama Leli. The household of Jacob, come and let us just walk in the light of the Lord. Wala anga le perfecta e fatatau le Mesia for Maya o lo ilo na ua le maro. Le Mesia for Maya o lo ia te ia le malamalama. E soi fua ai no umai le lalolangi. Ai meisio tangata ina ia sauwhanga i le malo le tua. Le wala au ia Israel, come. O mai se tatu wofa atasi e Sava Valley la. Sava Valley fa atasi leli i lona malamalama. O se toi fa malo si au ma fa manatu atu le nu. Whatever na lato wola i le. E malamalama i le malamalama ai e se le oranga lai o lai. They knew about the light, but they were living in a different type of light. Does that sound familiar to us? That we do know about the light? Anisho tato le fia le pungsa. Fia le poliuri. Ole alanga ole alofa. Awai le fa tuai mai le li. God doesn't work on our timetable, people. When God calls, he calls. He doesn't wait until you're ready. When God calls, he calls. In his timetable, not ours. Valauia Israel. O mai. Le mai lota ai o mai. O mai e fa poto mai le nui le malamalama lea. Le upu feta laia le tua i o tau Sava Valley le malamalama. O mai se tatu Sava Valley le malamalama o le li awa e le fa tuai mai. Ai o mai lava. The day of the Lord. Ravala au e o mai. Ele na o le Sava Valley mai, ma fai mali e mai, po le tau ngai mai. E fa mai le fa upu o mai ina. That's what the verse says. O mai ina. O lo manino mai ai te tonu la vaenga le fa upu. Le nau ta inga. O le o mai la mai ia yeise me o mai ma le tangata. E yeile me tau e sau ma le tangata. Ia utu le fafao. Ie o mai le malamalama ma upenga ia. Awa a misi nei mea. E le mawhai lava nei lor tangata le malamalama o le tua. Ma o le atatu tu mau pe le pongi sa e whaavau le ranulangi. O le fasiri la o ala me ile fumai o mai ia i le malamalama. What is the scripture asking us to come, not only to come to the light, but to bring with us to the light? Mai le angango le tātu tai au ma le aso. Ai me se ai fo i le tusi whaitau. Mai o mai ma le loto o Samoa. Samoa ma le lalolangi fo mai o mai ma le loto o Samoa. Mai e tātu tau whetuli ma o mai ma anganga ua wha ma maina. Mai o mai ma mawhau ua wha ma la maina. O le tino le mawhau atoa ma le anganga. Mai o le tangata atoa le na ua wha whawina i le anganga. Mai la ia i nā Sava Valley le malamalama lea.
O winga tā ua ia lo oto I to tonu o le nei wala awalofa. Samoa, Etena Fou o ua ai ngai ni liu mai. Foi mai. O wane to e te pai tua. What has transpired, leave that in the past. Ai o mai. Folau mai a ngai mai tatu wofa atasi I le malama lama o le tua. O mai o tangatu wala ngona le leanga o le pauliuli malona le manaya. Ai susu mai maloto ua mama mafau ua fa malama la maina. Ile ia le toi teva le tasavani. I ala o le malama lama o le tua. Tala au mai. Afio mai. I le malama lama tutasi o le tua. Le tulenga le tua. Sa I le amataga. Au le nei waliu tino tangata. E ala ia Yesu le li. O ia o le upu. O ia lava o le malama lama. See Satan has blinded people's minds to keep us from seeing the glory of Christ. But Jesus has come to bring illumination. Jesus has come to bring transparency, people. He has come to bring the light so that people can see things as they truly are. The Gospel of John shows us how Jesus was continually rejected. He was rejected. Nevertheless, the darkness of this world did not overcome his light. He was rejected. The cruel, the nonsense of the dark world could not put out his light. The negatives of the world will never overcome his light. Though his enemies crucified him, as we all know, he was actually glorified in his death on the cross and victorious in his resurrection, resulting in the provision of salvation for all mankind. That includes you and me. See, that's the light that cannot be distinguished. That's the light that cannot be overcome by anything. That's the light, my congregation, my community, that God's calling us to be part of. He's asking us to be his light. Si o oe ma o sulo le malamalama ale ali o Yesu le keriso. Le tu alalo le tu lai wa o male la wa o le fa o se tasilo malamalama. Protected with all your might. Lau soe o le tinea se tasi. O lo la mepa. Ai fasu. Ma ia mu pe mana ia le pese o le au safa mai. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Arufa Samoa, le malama le titi. Le mala ititi ia fasu sulupea. Le mala ititi ia fasu sulupea. Le mala ititi ia fasu sulupea. Ia susulu ia mupea. For my side, I'm tanga le upu. For my side, le tua le upu. O le tua foi le upu.
O le upu whamaia ia malamalama. Let there be light. Whamai isaia o mai. O mai I nā tātou sāwa vali le malamalama. Le ua mai a le lua whelua sifumatou. Sa ngā I mai. Malo malamalama, malo malamalama. A wale lua whelua sifumatou. Wha lau tele ina le tuolo o tau finangalo. A o ina pe I tā ua I lo nā nganga. A ia ave pe I le viinga ia te ia neise o I le whabavau. Whabavau lava. A mene se lau iwa sifumatou wha. O le pese o saunia I lau wha pese.
ai me se ai foi le tua. Tau fai ai le ola tau fai le mata. Ai me kai, se le malo lo ai le angalo e fisa tua. Le ola fi fai tauranga, o le ana leo le suna. Ma, o lau foa, o saunia e la whanau le whato tuoma i mātou e le tai au. Ia mo whakaruia, ai ana le rei mo i nātou saunia. Ono Yesu. Amen. O tele toe, pauina whatupe i o tauwhonga le nei tai au. Ane pai o le tapoinga. Tapoinga e paia, tapoinga e mamanu. Manatu fo iwa. I tele malama na sawa. Al malama tala lei. Le wa tato mo le mawina le tai au le nei. E ina folfolaina. O te manatu fo iwa. Wa mai ona faolo le lupe le tala lei la na wana toin. Ioane fe au taua le nei asu. E watu le lima fata alofa paia le tatu nulot. Me afio mai ma le tala mai au. Tupu mai o le atunu, le malu le kanisia. A le whafonganga Samoa. Whawhelo ai atu le swafa man malo Yesu ke wisu. Malo le. So ta wau le tatu ngā luenga. A malo whaftai. Si tia le whamoimoe le tua. Ia ala tapo inga le nei aso. Pei le leo vai, moli atu le ngang whaftai malo whamalos. Wa whelo tātou nulotu e usua malo. Pei na moli mawina. Sunga lea wau male. Au ainga. Ia au wheloa i le nei. Tai au le lofo le tua. Ia foi o ainga. Ia o levon tātou valval. Leo tātou whaitapo inga i le tua le nei aso. Manatu foi le upu fola le nei aso. Ia au te le toe ngongoi pe sopo tuaoi. Ma e ona saunoa le sunga le toina. Ia le nei aso ma le whamoe moe. Le malamalama o le tua. Ta au suai toenga le nei aso. Ma le nei vai aso. I manatu foi wa foli au le langi. I o wā le tama na whasau sau. I o tau tu la, tau taimi. I o na whawhelo ai leo pa i o le tātou nunga Samoa. Ma le lalo langi i le fio mai. I o se pepi fau. Le aso ta ua le Christmas. Pai la leo vai. Mo le atuelenga ang whaftai lo sunga le toina. Ia wā fui tā penanga le nei aso malo na whamoi moe. E le whaingo fie, le to malie, me uma le whatas mai o le tua. Ma lo whai o le whaiba. Talo pele nuu, ia pulipule tele. Anga le tua ia ulua matua ma le ngā ruenga. E ngata le kālisia, ia o le pulenga fau, e mese le mtanga luenga. Ia i ulua ma te fono, ia anga le tua, ia ulua matua. E tātou nuu ma whamomoe le nei aso mo na toe, ia i pēlanga leo le tua, whamomoe le kālisia, ia mese fau nisi o la, ia la ngai atu le tausang fau, ia fau o tātou usua malo, ia saus teimi o na toi fau, ia il file mu o le tua, as whamanatu, ia le nei aso, ia mai ar whamomoe le kālisia, a fionga tia kono, ia saili o tātou tofi le nei aso, ia mai ar whamomoe le kālisia, ma le whaloalo, whaftai. Ya, kalikongo le ale ko fasiliese leo, ngau sa ngo akul fe ngaki akon kai, ya wale somo ka ko famoi moe. Ai kula ia kulava ile ava ma faloalo, ngole lawinga ka ko foa I pe ka ko masangi ai. Ai le lawinga ka ko foa il senge, por ka ko long senge, ya onis foi o foa I po la fonga foi sa fa o me lau, o lo faanga mo tatu matu falenganga su
San Jose State. Le foi o tu ua mai whaaftai le tua lo saunga le mupea le tau mwhai ia o le awhine. Nā wa umana tu pepa atu, nā wa tau awina, wha ngā solongo le leiva yaso, ia a mai ale wha moe le kalesia that's asking for 5 to 10 minutes, ia no so ai le ma le au telefo wha mole. Ia o la fufua tua le va aile, le tato last run through le maftanga tina, ia ma le au telefo aluna, ia whaile upo alisita malo mai walava ngā le lei, le anga foi pēr le lei kele. E tātou whaalongo lango i le anganga o le tua. Mamoli atu le whaamaloma le whaafutaitele. Au whai pese whaafutaitele mo tātou tāpo inga. Le fia whaalongo se isi le whaife au. Ai o le mali o tō si o whafonga. I alo whangia le tua whaamanuia le visenga le wasafo. Tai pese mo le au whai pese. Ia wale ngā luenga mo le luafe luas fuma le wha. I came in, I thought I was at a birthday party. Ile te unga le tātou for the samalo na mānaia. Ia tonu o tala whea ngai fo ilea wale aswhanga waleri. Ai whaafutai mānaia le mawhauwhau. Mānaia le tā leni malo na whaunga ina. Ia alo whangia le tuasanga whaamanuia. Ile ainga ti a kono ai meise le au deckers. Nā tauia le ro whaia le ngā luenga tele. A watu le whaamaloma le whaafutai tele le au lalafo. Le foi wo o mai lava le fai unga le masina le lava lo manatu mai ia le tangata ese le lo maupe ma o tau whaamanuia le tua le ngata le taulanga o le alofa au le sene ia i mese foi le au leo leo ma le taulanga ia sanga whaamanuia le tua le wa tātou iai nei ma le laumua se o tala noa le atale i vāne au i le sunga le au kanana fong ia na wo to masani le ia to ai mai lava i fanua le fa moe moe le ai le tu maina wa o alo i mafana fa sino fo ia tato tai au o le fa pe malanga mai fo i le sunga ia petelo ia i lo ngona fa pe le kale sia te pena sa uni mai la sa mo mo se tala no i alo mafana ia wa faila sa uninga fa tasi va aso le o le afa pe naina lau sunga te oa, leo te tala no atu malo wanganga whaalaro, ia, se i tala noa, ma whaista tala i luma pētu oa, ia ai kalesia, ia, ele leile sauni mai mo le vea so mamua. Tātou sauninga le fiafi, ele umi, na mai nisi tu alalo ma whautuanga ea pā, whai umai le te metasi, ia, ai o toi liliu se taufi, le awale vai ese al polo kalama male sauninga ia fa Christmas ia le o ia le fia fileono wala au male fa alo le mamalu le kalesia Samoa matato uma o le ono le fia fa ile tatu sauninga o le ata um fa ia le maftanga tina fa tasi ai male au televo ia wase sao ile nei tau sango le luafe luas fumatolo o ana na fina fa ia to nga luenga ale sunga le taitai o le ango sama le ofisa ma le ainga whaiaonga na nātou alu whaiwa le whaasoanga o mea lofo whanau e le ato le tino tama te le o alu ma whanau le kalesia e le i mafuta mai ai wa omana te pena e le ofisa le sunga ia Sauvao ia whatua ti akono ia tia ma le fine ia Victoria ia mai yes go see tia in Victoria they already omana tu ma vai nisi o alu ma whanau le kalesia leo o vai atu leo lava mai ia e whaasoa tu ai alo whaanga le aonga sa ia mo tātou uma o lea maea whaman mole whaero tusi le aonga sa ma le tau tupe ia po e uma alo whanau ia make sure you guys disperse and distribute ia alo whaanga mo le nei tau sanga ia manuia tele le nei vai aso mo lona wha moe moe to e wha umatu se tala na nei le tātou tāpo inga ma le sauninga o le Christmas e wha mautua tu ai se malo whaanga ma wha manuianga ia awara Christmas le nei tau sang fou mal tau sang fou ai o le au whaia se tātou talo wha muli mai mta whale pe ana sauno aina le teu tupe ia atoa ai ma le au talavou ma ti akono le wa fia wha mai anga luenga mai aso ma mua le afa i ai tofi a wale popole fo po ai whaia le lotu al vai aso ma mua wha i ai uma tofi sa auni mai la uma amata mai le laulau fono se ia o lava i le aonga Samoa
e whapa ia o mātofi tātou i le aso sa o mamua. Au le a tātou whai i le titalo. Mai ale wha moe moe vi ia oe le tua. A wawa vela mātou taulanga si tia. Wa whai fo i mawano wa mātou toi whailoa i ai mo mātou mātua. Ai meisi o alo ma whanau. Ia lele ia o la mātou mapu e whaia se malo longa si teimi o mamua. Toi ulu whale ma wha waula mātou au nanga i lau fio. E ale le wha whiao mai o loe. Le soi fua mai o lau fio e ala ia Yesu. Alo whangia le tua se malo longa la mātou whaia. Malu puipuia i la tau ma mātou uma i lau whanau le lalolangi. I le file muma le alofa o le tua le tama. Ai meisi ai fo i le whaatasi mai o lo walo pele o Yesu Kiriso ma le anga pa ia. Nei mātai au se io i le whaababau lava. Amene.